Balik lagi di Bedalu Mancek Bice tentunya dengan tema kita cerita Hari Raya dari Palestina. Cak mana Cak Aziz? Nah, kalau tadi Mancek Bice telah mendengarkan langsung dari Syekh yang diterjemahkan oleh Mas Hafiz, cerita rakyat Palestina dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, betul. Terus juga tradisi rakyat Palestina dalam menjalankan ibadah puasa serta makanan khas dari rakyat Palestina itu sendiri dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, sekarang kita akan nanya ke Syekh ya. Nah, setelah dengar cerita tadi tentang masalah cerita tentang bulan puasa itu rakyat Palestina menjalankannya. Nah, cak mano cara rakyat Palestina ini dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri? Iya, mungkin bisa di سمعنا منكم كما تحدثتم معنا كيف تكون حياة صعبة جدا في غزة عندما في رمضان والآن نحن نريد أنتم توضح لنا كيف تعيش الحياة في العيد الفطر في غزة. يعني نحن في غزة نعيش حياة صعبة من سنوات طويلة في عيد الفطر، عيد الأضحى، جميع المناسبات السعيدة نعيش في غزة حياة صعبة، ولكن رمضان 2019 الآن يعني نعيش حياة أشد صعوبة. غزة تعرضت لقصف ولحروب 3 متواصلة، يعني عدد الشهداء في ال3 حروب ما يقارب 12,000 شهيد. 3 حروب متواصلة، آلاف البيوت المهدمة في غزة، بيوت مهدمة بالآلاف، إصابات، جرحى بالآلاف، إعاقات، والأطفال يعني معظم الأطفال أصبح عندهم مرض نفسي. تعرف ماذا مرض نفسي يعني؟ نعم. يعني إذا رأى أباه شهيد. نعم مرض نفسي. نعم، كيف سيصبح الطفل؟ فنحن نعيش في غزة حياة صعبة، والعيد عيد الذي بعد أيام ليس مثل كل الأعياد، وإنما سيكون أصعب وأشد، لأننا نعيش في غزة في فقر شديد بسبب الحصار الصهيوني والقصف والشهداء وهدم البيوت. من يستطيع أن يفرح؟ وعندما يرى البيوت المهدمة ويرى الشهداء كيف سنفرح؟ Tentunya kita semua tahu kalau Idul Fitri di mana hari kemenangan untuk kita semua umat Islam, akan tetapi tidak untuk saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di kota Gaza, yang mana mereka seperti yang disampaikan, jangankan hari kemenangan, hari-hari biasa saja mereka sangat sulit untuk bertahan hidupnya. Bagaimana kita bisa senang ketika melihat rumah-rumah kita dihancurkan? Bagaimana kita bisa berbahagia di dalam, walaupun dalam hari kemenangan, ketika melihat keluarga kita ada yang meninggal? Tentu sangatlah sulit untuk kita merasakan kebahagiaan tersebut. Bahkan diceritakan sama beliau ada 3 kali penyerangan berturut-turut terjadi di Gaza, itu yang menewaskan lebih dari 12.000 manusia saudara kita yang ada di sana. Bahkan dari 3 penyerangan tersebut itu sudah ribuan bangunan-bangunan yang dihancurkan. Apakah kita bisa bahagia dengan hal tersebut? Tentunya tidak. Bahkan sampai anak-anak sebagian di Gaza mereka depresi sampai gangguan jiwa ketika melihat dia masih kecil, belum tahu apa-apa, belum mengerti apapun, melihat rumah-rumah dihancurkan, melihat keluarga-keluarganya pada meninggal. Itu yang membuat kehidupan mereka, saudara kita yang ada di sana, sangatlah sulit. Lalu, Cak mana sih Cak suasana Hari Raya Idul Fitri yang ada di Palestina gitu, selain misalkan ada gencatan senjata atau di luar dari itu? كيف أحوال عيد الفطر يعني الصلاة وهكذا يعني خارج الاحتلال، يعني من بني صهيون؟ يعني العبادات، نحن هذه العبادات يعني ليس لها علاقة ببني صهيون ولا بالحرب ولا بالقصف. هذه عبادة بيننا وبين الله. فنحن نتقرب إلى الله بالعبادة، نتقرب إلى الله بالصلاة، نتقرب إلى الله بالزكاة. كل هذه العبادات هي التي تصبرنا على ما نحن فيه من حصار في غزة. العبادة في غزة الحمد لله يعني كما يحب الله ويرضى. القرآن الكريم أيضا الأطفال يحفظون باستمرار على القرآن الكريم، دوام على القرآن الكريم، على الصلاة، على العبادات. هذه أمور ليس لها علاقة
ببني صهيون ولا بالحصار، بل هذه العبادة التي تصبرنا على الحصار وتصبرنا على الأحزان وعلى البكاء. Jadi di luar penyiksaan-penyiksaan tersebut, mereka menjalani Idul Fitri. Ketika mereka beribadah, mereka tidak mempengaruhi apapun, tidak memperhatikan di sekitar, entah itu penyerangan, tangisan, darah yang bergenangan, mereka tidak peduli. Yang namanya ibadah adalah dari antara manusia, di antara Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak pernah memikirkan sekitar. Ketika ini beribadah, ini namanya ibadah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang membuat mereka begitu kuat, begitu sabar menahankan bagaimana penyiksaan dan penjajahan yang terjadi terhadap mereka. Ibadah mereka yang membuat mereka lebih kuat dan lebih sabar menjalani musibah yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga rakyat Palestina selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Cak ya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Nah, menurut pandangan Syekh nih ya, Cak Mano ngelihat perbedaan hari raya Idul Fitri yang ada di Indonesia dan dengan yang ada di Palestina. Kaifa indakum law tara Idul Fitri huna fi Indonesia atau fi ayyi duwal kan wa bakhtalif indama kuntum fi Gaza ماذا قلتم لإخواننا خاصة هنا عيد الفطر أنت تعرف مختلف من غزة يعني نحن أمان ولا يوجد أي حاجة ولكن غزة صعوبة. جميع الدول العربية والمسلمة العربية والغير عربية المسلمة يعني تستقبل الأعياد أعيادها بهناء وسرور وأمان واطمئنان، لكن في غزة كما قلت لكم يعني على مدار السنوات ومدار الأيام نحن نعيش في حياة صعبة، وبالذات في الأعياد أطفالنا لا يفرحون، أطفالنا محرومون من السعادة، محرومون من الذهاب إلى المنتزهات. هذا حق الطفل أن يفرح في الأعياد، هذا كله غير موجود في غزة، غير موجود. هذه المنتزهات ومثلا يعني إلى صلاة الأفراح وهكذا، يعني هذا غير موجود في غزة. وحق الطفل أن يعيش حياة كريمة، ولكن الحياة الكريمة للطفل في غزة غير موجودة. Jadi bagaimana beliau melihat bagaimana kita negara lain khususnya Indonesia menjalankan Idul Fitri dengan berkumpul dengan keluarga, anak-anak kecil bergembira, sholat berjamaah dengan hati yang senang, kan tetapi Gaza tidak mempunyai semua itu. Bahkan hak anak-anak kecil yang mereka harusnya hidup dengan bahagia, dengan bermain, itu bahkan di Gaza pun tidak ada yang seperti itu. Makanya sangatlah sulit mereka itu untuk bertahan hidup. Yang bagaimana kita melihat Idul Fitri khususnya Indonesia sangat bergembira, senang karena kita memenuhi dan juga menemui kembali hari kemenangan setelah sekian lama kita berpuasa. Tetapi di Gaza tidaklah itu Idul Fitri, tidaklah itu puasa Ramadan, mereka tetap sama menjalani kehidupan yang sangat sulit, dan beliau sangat mengharapkan nantinya mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan dan juga kebahagiaan menanti saudara kita yang ada di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mancep Bice yang ada di rumah, kita masih banyak yang kita ketahui dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina tentang apa cara memaknai hari raya Idul Fitri yang ada di sana. Nah, tapi Mancep Bice yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan iklan dulu, jadi tetap di Bedalu.